Grabe akong singot to. Turo. Dili na ulan na singot na ako. Singot na? Pugaan. Good day, party people. Yes. Pag kanina gali kong attire, kabalo na mo asa ko padulong. Ano ha? Yes, mag-host kog dibu. Dili, siyempre. Ayan. Nami karon sa Barangay Tula. Grabe, layo-layo kayo. Murag halos oras na kape na nga mong biyahe gikan sa highway sa Lagindingan padulong. Pila to ka oras tong biyahe gikan sa Lagindingan? Oras na no? Ha? Almost 2 na? Almost 2 hours na. Gikan sa Lagindingan na ipadulong din eh. Ha? Among amigo nga ni-resign na. Pero nagyapon sa Madrid. Chucky the man. Pero wala na, lisod na kayo. Sa una ulit tao, dali kay text karon mananghid na. Muna, kung gayon sa inyo. Ay, approve. Muna siya, ulit tao, sagid mo na. Uy, pati din, nagyapon ng mga wanted. Oh, God. Karon taod-taod. Wak, o nga no, wak. Wak nga no. Pero kayo na lagi. Alright, so nag-ready na mi talandri mga people. Burag dilid na mi 3:30 na. So burag mangit-ngitan na burag kadlaw, burag gabi pag yun. Burag gabi mura og kanang kuan ba. Kaulan no na gyud oh. Nami bit-bit na manok. Abre. Doa? Abre nyo, abre sa kanang. Unsa man ni? Ha. Kuman na sila yung stats. So siyempre mawala ang Tamatang liog lagi. Impi. yes. Fighter 50. Sponsor. Yes. Always. Pero social Fighter 50 ang among pulutan. Spam. Social. Wala mga orahik dia. Muna. Alright, we're ready. This is it, another panyero. Doon sa may sugar, pati may mga kuyapan. Forgiving Father, we thank you, Lord, and we praise you for this wonderful afternoon that you have given to us. Thank you for allowing us to gather once again para mag-trekking kami sa usa ka gamay nga buntod. Gamay siya pero medyo distansya gamay. That's why we are asking you, Lord. Amen. Right. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Got the rap patrol on the Gap Patrol. Folks that want to make sure my casket's closed. Rap critics that say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef for radio if I don't play they show. They don't play my hits, well, I don't give a shit. So, Rap Max try to use my black ass. So advertisers give them more cash for ass fuckers. Mong kauban medyo layo nung yung ginawa. Sa sige na mong saka, first time niya giuban niya yung uyab. Tawaya na yung uyab, nagluya. Pambot lang ano ka na. Pantura ni kang likod na ko, basko kayo, di mo ginyauban niya ang asawa yun. Ayay. Sa kung saan, siya inong nga mubang ko, ayaw, sas, lisod ka, ayaw, kas, maglisod yung ka. Pag-surprise, ayaw ba na? Pag-trail lang, okay o ba? Ha, pagtelo, kira. Wa pag ginagisultian nga trail dito nga taas-taas. Sige. Sige. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. 1/4 pa lang may 1/4. Medyo nigawas na, mura nagsugod nag-ulan. Taliti na. Oh no. Kanaya mo isa ka guide ba kay sige joke. Pero gusto magpakuwag DJ.
Hingal na. Oh, puno kayo sa bukid. Oh. Di pa ni mauta pa. Biyan ako sa akong asawa. Wait for me. Grabe akong singot to. Turo. Dili na ulan na singot na ako. Sigot na? Grabe. Pugaan. Gabantay ito. Basa ka kin. Ano ko sige na dito? Biro pa. Cat patrol, foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef for radio if I don't play they show. They don't play my hits, I don't give a shit. So Rap Max try use my black ass, so advertisers give them more cash for ass fuckers. I don't know what you take me as, so understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Hi people. Unang sa mi kay nami water so dol lagi mi nandoso na ng base camp. Abot lang po ning unahan, sige lang tag-unahan ani. Ulan kayo. And nagkuha pa mig tubig sa pangging. Hindi pa diya. Medyo naagpa ko ganina may ka. Sakit kaya akong tuhod. Ano? Uri pa. Muna yung sa kasinyalis nga swerte yun pa kita. Kaning tawa na mo yung gidudahan nga kuan gyud. Basta nani siya mag-ulan gyud din. Muna siya. Oh, palaw pa mi lami man kayo. Sige kaya hapit na. May na lang yun. Finally guys. Nami silang murag bunkhouse. Exactly 7 si oras ba? So nakalamid diri bro na sila yung bunkhouse. Pwede na ito diri yung? Naman di burag balay-balay diri. Ay sos na raw. Pwede na diri yung. Rusak gini ron. So na burag balay-balay diri. Hi guys. Alright, we made it. Buhay pa ba itong manok? Nagdalamig manok actually. Dong ag nami diri. Kusgin lang na sabi para madali mo yung mabukal. Tanya ra to yung mabukal na. Siyempre lamig yung mabukal kay ihaw mig manok. Angit-ngit mi to boss, lagi na malata lagi ko. Dagan balahibo. Lahi man ang gutom na, ibig balahibo lang mi nakaunon. It's a cooking tayan, nahaan Brad. Oh, human. Haha. Dami kaya mong kuan, sudan karon bisayang manok. Saya pa manok. Muni hiking. Ugma ligo falls. Mas may man na makainom kay makaamin ba sa mga feelings. Mainit. Tag-init to ka. Yan. Ay naman na ito, medicinal. Medicinal. Di tapuloy tubig na tubig mo da. Pero Oh, luga. Pakita ra ba? Edit lang. Ikaon sa kuya na. Ang ilim nun sa Orahe Fighter 50. Hindi ba? Para mo di man mo taga ABCB. kaysa amigo kay hugaw yung guko. Ala naman tas bukid. Ano. Nabulag mo ni Kanor. I'm a new soul, I came to this strange world.